mu muryango wa KYRO. Your kindness and dedication in helping girls like me is such a gift. Ubufasha bwanyu bufasha abakobwa bameze nkanjye banyuze mu byo nanyuzemo ni umugisha ukomeye cyane. I also found a comfort in Lamentation chapter 3 verse 22 to up to 23, which says, "The steadfast love of the Lord never ceases." Undi murongo njya nisangamo ni uwo mu mwanya igice cya 3 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23 uvuga ngo urukundo rw'Imana ntabwo rujya rushira. His mercies never come to an end; they are new every morning. Your commitment to caring for us reflects this love and mercy. Kugira neza kw'Imana gora kwiyuburura buri gitondo gora ari gushyashya. So umuryango wa KYRO buri gihe udufasha kunyura muri ibyo byose nawe uhora wiyuburura gitondo. Thank you for believing in us, taking us back to school when some of us has forgotten how school looks like. Mwarakoze kudufasha kudusubiza mu ishuri mu gihe bamwe muri twe bari baranibagiwe ko ishuri rimeze. Talking about the experience, I never thought I would be sitting in university by now studying in biomedical equipment technology. Now I'm a technician. Mukaba mwaramfashije ubu nkaba ndi umukobwa wiga muri kaminuza wiga isomo rikomeye cyane kandi byose byagiye muri biomedical equipment technology byose nabigejeje kubona kare. I'm living in my dreams because of KYRO Foundation. Kuba mu nzozi zanjye binyuze muri KYRO. Although I will become an engineer in hospitals and save lives. Ndifuza kuzaba engineer mu bitaro nkajya nanjye nkiza ubuzima bw'abantu. We really appreciate your kind heart. Turabashimye cyane biturutse ku mutima. And for all efforts you put into our lives, may God bless you abundantly. Mubyo mudukora byose mu buzima bwacu Imana ibahe umugisha. Your works made me really different, and we are grateful for the opportunities you provided to our lives. Ubufasha bwanyu bwaradufashije, so turabashimiye ko opportunity muhora muduhereza buri munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi. We promise you to keep the bond, or once we are able, we are going to support other girls like us. Tubijeje ko tuzakomeza gufatanya kandi natwe Imana nidushoboza tuzafasha abandi bakobwa nabo banyuze mu byo twanyuzemo. Will God bless you, anything your mind thinks of and everything your hands touch. Imana ihumugisha ibyo mutekereza byose n'ibyo mukozaho ikiganza. Thank you. Ari mu kigero cyayo ibyo ari byo byose ndumva ntaho Imana itagukura nawe itamugeza. And she's thanking the young lady who just came here, and she's also saying that there's nowhere that God can put you in life. Sibyo twongere tumushimire ko yabashije kugera. Rero nawe wagira imbaraga ukigirira icyizere ukumva ko ubuzima bukomeza, muracyari batoya kandi ubuzima bwanyu imbere ni heza. She's encouraging these young women over here to keep pushing despite of the challenges that they face, and she's promising them that there's a good life ahead of them. Sibyo? Rero turagira ngo dukurikizeho. Hano tugira ibintu byinshi byo twerekana umuco. Mu kanya hagiye kuza abamoto abaza kwerekana ibyiza dufite. Ubwo rero bihutishe nibyo byiza. Sibyo? Tubahaye karibu. So we are inviting some people who have gifts that they want to showcase for us to see.
and see what they do. turabategereje bariteguye.
then I introduce for you in English. Amazina yanjye nitwa Petite Voice. Ngiye kubabwira umuvugo mu Cyongereza, ntabwo ari ngombwa ko aza gusemura kuko turaza kwakira undi uri buvuge mu Kinyarwanda. Hari ikibazo? Thank you. I'm here by the names of Petite Voice. We honored to have you with us today. Yushimiye kuba turi kumwe nabo kuri uyu munsi, sibyo? Okay, by now we thank all my God who helped us to be here on this day for His protection. Turi gushima Imana kuko yemeye yuko uyu munsi tuba turi aha ngaha ni kuko uburinzi bwayo. Siko bimeze. I'd like to welcome Honorable Dan, Honorable Linda, even Honorable John Africa, even our guests every day. Here is our pastor, our coordinator, even also. Everyone here, we want to welcome you. Mwese turi kubasuhuza, turi no kubakira. Okay, we are all existed to share our vision with you. That's why I'm telling, we are all existed to share our vision with you. Together we can achieve more and give things. I think you know, in Jesus' name. Thank you. Here I'm going to talk about a girl. Umukobwa. Sibyo? Ngiye kubabwira ku mukobwa. Nabwiye ntabwo ari ngombwa ko aza ku-translatinga, turaza kubona undi utubwira mu Kinyarwanda. I sound like this because I was the one whom I'm going to say. A girl. This girl was born with a good habits, love, care, and smart. She always has a dream to study. She studied in primary, high schools, with the skills, having a will, and smart and intelligent also. She performed well, but she lacked the opportunity to continue those universities. According to her, that sounded like it's fair place. It's like imagination to study universities for that girl. After finishing those high scores, she decided to sit down and do nothing. But on that day, she took that bad decision. It's the same day which Uncle John Africa, who stands for KYRO, comforted her and said that your dreams can make a flight. In a moment of struggle, you reached out your hands. With your hope in our hearts, will you help us to stand? Through trials and tears, your kindness shone bright. Now we are on paths filled with promises and right. Each lessons we have learned, each dreams that we trust, is a tribute to you, your unwavering grace. With grateful hearts, we will rise and we will grow. Thank you for helping us to find our goal. I really still have much to tell you, because in silence we dream of a future so bright. Why in silence? We dream that our future will be bright, but obstacles long, driving our light yet. You saw our hopes and belief in our hearts. With your generous heart, you have given all of us. Thought paths may be winding and stress were few. Your kindness has opened our door just as well. Your kindness opened our doors. With every step forward, we carry your grace. We will honor your support in that all we do. With grateful hearts, we will strive to break through. Thank you for believing us. Thank you for giving us a space. Without this God's journey dream, in tourism embrace, new worlds will explore, in food processing secrets, flavors to adore, fashion design, wedding creativity to trade. I think you see those fashions, those girls, they wear the bed sheets, even the fabrics. It's not their clothes, it's bed sheets. You got me? Yes. Those fashions, they don't wear their clothes, no, that is the bed sheets. And the fabrics also. So through fashion design, weaving creativity is the trade as you see. Then in tailoring, we shop our fashion, and you with the skills in our hands, there is so much we can do. Books were our refuge, knowledge is our guide, with grit and our soul, and stars in our eyes. In the deep of despair, we choose to rise. In the world where shadow loom, we danced through darkness, found our throne. We born into battles, where love seemed thin, we faced every fear, our daughters still speak us, bright and clean. But our journey is the proof that dreams can take a flight. In the face of the darkness, we are the light. Your sponsorship is the key,
the key which opens the door of each and everyone who sits here, empowering our dreams and forever so God bless you. Umusaruro tukubaka isi nziza. Urumva birashoboka kuri njyewe kandi no kuri wowe birashoboka, twese birashoboka, sibyo? Okay. Tugiye gukurikizaho noneho umuvugo twumvishe mu Cyongereza, tugiye gukurikizaho kumva umuvugo mu Kinyarwanda. Utubwira umuvugo mu Kinyarwanda yakwihuta akaza akatubwira, noneho akavuga umwana w'umukobwa mubyumva neza batumva Icyongereza cyane, ni byiza ko namwe mwumva. Amazina yanjye banyita Shakira Umutoni Wase, nkaba ndi mu muryango wa KYRO, abagiye kuvuga umuvugo wanjye nahimbye. Mbere na mbere tubanze dushimira Imana kuba turi hano twese turi amahoro. Umuvugo muvuge ngaho nanjye mbasuhuza ngo nshirimo mufatire ijambo ruremamaye gushira amanga ngo nerure mvuge uwo mukobwa. Reka nshime nyir'ubuhanga we wamutatse akanamutanaga amuremana ubudahangarwa namuha n'ubuhanga. Reka mvuge uwo mukobwa yaramuhanze azinenge ubwo aratungagira ubwenge anyura mu bwangavu no mu bugimbi none barashamana. Ngiyo impamvu ituma mvuga uwo mukobwa mvugana ibyishimo bindanga ku maso koko ndakeye ndasa neza no mu ruhando rw'amahanga nibyo kuko dukwiye rwa gihanga. Ndaje rero ijwi ryanjye mvuga uwo mukobwa aho hose, erega kuba umukobwa si icyago, burya umukobwa ni igisubizo cyiza. Uwo mukobwa afite ijambo akora buri kimwe uko gikwiye, si bimwe by'ahambere ngo ni uwo mu gikoni. Ndamureba ari we utwaye izo rutema ikirere, ndamureba ari we uyoboye abo ba mukerarugendo ku kigo cy'ubwubatsi araganje, si ibyo gusa n'umuyobozi ariganje. Reka tuvuge uwo mukobwa. Reka nshima abo babyeyi baje badusanga bakaba inshuti zacu muri byose. Aba bakobwa bantumye ngo mbabwire barabashima kandi barabakunda. Nimubatuma ntibazabatera icyasha, bazanga ubwoya n'ubwomanzi, bazazira ibyo byishimo bibatera uburangazi, bazakomezanya iryo shema ryabo. Mukobwa reka nsoze nkubwira ibi nkubwira si amabwire, ikirezi twambaye nicyo cyera, iyo turinze kiratubera kikaducagura no muri abo be. Murakoze. Yari Umutoni Wase. Kavuga ko dukomeye imbere y'Imana, turi abantu bakomeye kandi bagaciro. It says also that we are strong in front of God, that we are all strong and we are very favored. Bikanavuga ngo turashoboye, ntacyo twatekereza ngo tunanirwe kugishobora kuko Imana iri kumwe natwe ngo idushoboze. Also saying that we are capable and God is there also to help us in our capabilities. Rero impano ya mbere nziza ni uko umuntu agomba kugutwara akakugeza ku Mana, hanyuma Imana ikagushoboza ku byo bagufashamo bikazagufasha gutera imbere. The greatest gift that you've given is to bring them closer to God, because God is going to be able to provide them with everything else. Imbere hano harimo gift yashimishije kandi nayikunze kuko bino bintu ndabikunda wagira ngo ni Imana yamuvugiyemo. She's also thanking for everything else that is inside as well, and she's very happy with it. Tumushimire, tubashimire. Namwe rero ubwo impano babateguriye ni ukubafasha urugendo rw'ubuzima kandi ndabizi ko bizashoboka. Ni impano ikomeye cyane. And the gift that they are giving to everyone else is to help them within their journey, which is the greatest gift of all, and they have trust in the process. Ndumva rero twabashimira kandi tukajya tuhora tubasabira imigisha ku Mana kugira ngo ibashoboze ibyo bategura kuduteganyiriza. And they are thanking you
for the gift that you've given them by holding their hands and taking them to their futures, to their destination, and everything that you're providing for them. Ndumva twabashimira. Umwanya tugiye gukurikizaho reka dukurikizeho bahereze umusponsa wanyu wazanye abashyitsi bacu none bagira icyongera kutubwira. Murakoze. I want to thank you guys for your performances. Those of you who presented to us the poems, man, that was breathtaking. You really surprised me. That was very well thought of you. It was very good. I want to thank you for that. And I want to thank you guys, those of you who danced. I can't really, find words to express my gratitude towards you. Amidst your pain, amidst your problems, you found time to be happy, and that's the most important thing. Find time to be happy. Kevin, thank you so much for your poem. I mean, your speech and your speaking on behalf of other girls. I think we can put that on the website too. I mean, it's a good story. Yeah, it's a good story. So we're gonna have to break for lunch. We're gonna have to break for lunch. I know they are setting for lunch. Then they're going to abajya kwihagarika mugende munanura amaguru noneho tubareke basetting a table noneho nyuma y'ibita nk'icumi mugaruke mwicare. These people here and myself are going to take time to serve you and your children food. Okay? So let's have time to break. Go to the washroom, go use yourself, stretch your legs, and then we'll come back after 10 minutes for lunch. Okay? You're free to break and go out, stretch your legs, and then come back. Sawa. Mugende hanze murangura amaguru mwishime noneho mugaruke nyuma y'iminota 10 muze dusangire ifunguro ryacu rya kumanywa ahasigaye. Nyamuneka nimugende mujye kure, mugiye muri toilette ntabwo tugiye kujya kure, sibyo? Twihangane abafite abana b'abagore. Twagushimira Imana yo kwizerwa hejuru y'uko y'Imana Mana twagushimira kuduha icyo kurya, dusenze kugira ngo dutunge umubiri wacu duhe imitungo ubugingo.